It's a big take. Yeah, it definitely plays a big role in there. For us as a whānau, we have embraced 3 different types of mokopuna within the last 5 years. You know, these are the things we can offer our tamariki if you're prepared to switch and focus and do what we do with our babies. For the whole country, for us with Kōhanga Reo, we need to step up. Anybody who can jump on our waka and help us, we need you in there. We have to do something. We need them. We need them. Ko pūtaua ki te maunga. Ko rangitai ki te awa. Ko ngā te awa te iwi, ko mā tātua te waka. Ko te Kōhanga Reo o te Teko tēnei. We used to have a special needs class, and all our cousins that had epilepsy, that had autism, that had Hoa, that had whatever, all the brands you could say, they were isolated from us or sent to another Pākehā kura because koena nā ture, a te mea, oh well, they need to go to a special school. And they were isolated from us. So when they came home, we never knew them. So my push from what I observed as a child growing up, becoming a mum and working with our Tāmaariki, with my nieces and nephews who did go to those special schools was, no, they need to be brought into our kohanga, or they need to be brought back into our community and treated as normal as possible and live life normally. Hei anō te whakawehiwehi a rātou. I suppose the biggest one for us is our parents actually acknowledging that their tamaiti may have a special needs, and them understanding that special needs can be children who are just so forward and out there and just so brilliant that, you know, we not be catering for their needs. And then we have our children who obviously have physical impairments and visual impairments that you can see. We have embraced 3 different types of mokopuna within the last 5 years. And ko te mea tuatahi, he tamaiti autistic nei te ahua. So our baby was, you know, he just sit and just isolate himself. Engari roto iwa mātou mahi, ka poipoi aia, hoki mai, ka haratau aia, hoki mai, hoki mai, hoki mai. And kua waia ia ki e rā tū momo mahi nai nei. And i hara mai tētahi tanata Pākehā ki te mea te, this is what autism is. This is what it does to you. This is what it is in the square. Break it all down. Break those barriers, drop them. And me awhi koe I taua tamaiti, me ruiruia, me ruruia, me ahara nei, you know, mahia, kia rono aia, it's okay to be touched. It's okay to be loved. And then ko te mea, ira iti nei, ko whitireia. And, you know, ka aroatau kia whitireia, ko tana dwarfism tērā. And ka pauri te ngākau, ka titiro atu tātou ki aia, you know, te nuinga o te whānau, ka ki te, oh, he's a dwarf. Ka kau, ko tā mātou ira iti pēpē tērā. And hari kua ia, he tino awhi tanata ia. He rawe ia, kai te hia ia ki te mahi, ki te ako, engari kai tōna taumata tonu, anō tērā taumata. Ka tahi ka huri ki tō mātou ana I te wai, pēpi ana, noho noiho ia ki runi te papa, kāre ana waiwai tāia te neke. Engari, hinenaro nei, kai te hia kai ia ki te ako, ka waiata hi ana, waiata kei reira, ia e huri ana ko ana ringa ke kai te haere. Tainua mai ki tēnei wā, ahakoa,
kei roto tonu ia i tana tūruira. I te mutunga i heo ko te tumanako a tōna wā pia. Ka tae ia te hikoi, ka rau te kia tu kia ia. Nā runei tō tūru, kāre koe tae te hikoi. Ka tae ki tōna wā, mēnā ka whakapakari ia, iara, ka wero atu iara, ka tae ia te hikoi, ahakoa ko te tūru kai tana taha, ko tana mea ka te kai tana taha, mā te hatera, Whaea kē kai te whakahaere tana tinana, en koera tāku e wawa tana mōna, kia pērā tonu ia. En tērā pia ka tae te wā. Hei aha noiho te waiho atu ki reira, kāre koe tae te neke, me waiho atu kia pērā. Nā, me ake atu. Ka haere atu ia ki te kaukau, whana hia ana waiwai kia pai ai. Each and every one of them has different physical needs that we have to adapt to. But for all of them, the rauimi and that's provided by the support people is minimal. So we have to improvise. And we utilise anything and everything that we've got, from cardboard boxes to seats, to make them build themselves up. Kia eke ai rātou ki tērā taumata. So, yeah, resources in that is very poor, but we get creative. Koe rā te pai a Māori, they're creative. You know, we need to create this awareness around our babies, around our mokopuna in that special learning environment and that. And it's important, you know, ko te reo, he taonga, engari ko a tātou mokopuna, he tino taonga. Ki te kore nā mokopuna, ko kore he reo. And hopefully by what the whānau sees, what we do with our baby will help them and show them that, you know, these are the things we can offer our tamariki if you're prepared to switch and focus and do what we do with our babies. But to feel that their baby is going to be loved and accepted for who they are. Yeah, we might be renowned as being mischief or naughty or gang related or whatever, but i te mutunga iho, whānau is whānau and this is where our roots are. He tangata atahua, he tangata Māori.